Bana mumeze mute? Reka tubifurize igitondo cyiza, tubifurize kugubwa neza, mwebwe mudahwema kudukurikira umunota ku munota, isaha ku yindi. Iyi ni Blessing Hope Rwanda TV ku muyoboro wa YouTube. Tuje mu makuru rero, tuvuyemo muri iyi weekend. Muri weekend hari amakuru menshi, haba muri showbiz. Muri showbiz hari amakuru menshi, showbiz nyarwanda. Mwabonye ibintu byinshi bigiye bicicikana, aho twagiye tubona rwose abakijijwe, tukabona n'abandi bakomeje inzira y'irimbukiro. Reka tuyahere mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Gihundwe. Abaturage bafashe umugore n'abahungu be rwose bibye ingurube bakayibagira mu nzu, ubundi ngo umugore bakamuhereza umutwe w'ingurube, bakamugenda banawumwambika, abandi bakabaha ibice byayo, bakagenda babajyana kuri polisi babaherekeje. Ahubwo bikaba ubuyobozi bw'umurenge wa Gihundwe bwavuze ko bugiye gutangira gukurikiranwa ababa bakoze kiriya gikorwa, dore ko ngo harimo bari bahagarariwe n'umuyobozi w'umutekano w'umudugudu, kuko biriya bintu ntibikwiye. Ubwo rero ni amakuru dukura mu karere ka Rusizi hariya mu murenge wa Gihundwe, aho ngo ubujura bw'amatungo magufi nta n'umuturage ukiryorora kubera ubujura bukaze. Dukomeje n'andi makuru rero, dukomeze nono twizire muri showbiz, n'undi twajya tubanze tubabwire ibintu bibari gucicikana. Muri weekend tuvuyemo kandi uwitwa Emeline yakeke Ishanga yakiriye agakiza, yarabatijwe mu mazi menshi mu itorero rya Zen Temple rikorera Kimironko. Niho umukobwa wacu Emeline twamenye cyane mu bintu bitari byiza byo kwisunga amavide, yabatijwe. Ubu ngubu yabaye cyari mu gishya. Ubu ngubu imirimo ibya kera biba bishize, ubu ngubu imirimo ya nyuma niza hesha ya mbere agaciro. Tumwifurije rero urugendo rutagatifu, urugendo ruhire, umuhamagaro mwiza mu nzira atangiye y'agakiza, uwo bita Emeline. Ubu ngubu ntimuzongere kumureba muri bwa buryo mwabumonagamo. Ayo n'andi makuru nyine mugomba kumenya hano kuri uyu muyoboro. Dukomeje n'andi makuru rero muri showbiz. Inkuru nyamukuru uwitwa Yampano ekeke AI mu buryo bwo kwigaragaza amavideo, we agahita avuga ko ari AI. Niyo mpamvu nongeyemo akantu ka AI. Umuhanzi wacu Yampano uzi kwindirimbo rwose yuko ngiye arimo arasengesha nyiribyo ndarunguruka, ngakaba ari kwitekereza umwana w'umurundi. Yampano rero yagize gutya nawe adutamo video y'iminota 10, hari abavuga ko ngo hari n'iminota 20. Mbese Yampano ngo yabatayemo video abakunzi ba pornography, abakunzi ba filime z'urukozasoni mu mbabarire, bakaba bazisamiye hejuru, bakaba bavuze ati rero ka tugiye kwihera ijisho turebe ukuntu abasani babimwatatura. Ariko Yampano akimara kubona ko video igiye hanze, biravugwa ko indani muri iki gihugu hari abantu bashobora kuba bikinira filime z'urukozasoni, hakaba hari uburyo ki bazibonamo amafaranga. Bikaba rero turi gusaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kuba ndetse n'abashinzwe n'abafite mu nshingano ibijyanye no gupima ubuzima bwo mu mutwe, kureba ko Yampano nta kibazo kindi yaba afite, ndetse n'abandi bantu babikora, kubera ko biragaragara ko biriya bintu Yampano akora ntabwo ari we ubyikoresha. Ikindi ngo hari uburyo nyine ngo ziriya video z'urukozasoni ngo zishobora kuba zibinjiriza kuruta uko baririmba. Nyuma y'uko Yampano yigaragaje rero ko afite indi mpano itari ukuririmba, biravugwa ko Yampano rero ziriya video nawe yaba ari uburyo bwo kwishakira amafaranga, ahubwo rubanda tutabimenyereye tukabisamira hejuru, tukabikoresha mu buryo bwo kumuca intege. Ngenda abwira Yampano ati nimba ari muzima bikora ari muzima, ikiza nuko yagenda byaploadinga kuri iyo account yiwe, kuri iyo platform yabo, aho kugira ngo abafashe izo video babitangaze mbere. Ikindi abantu muri gukwirakwiza ari amashusho, guys, turamenyesha ko RIB nibyinjiramo namwe ubwanyu murahura n'ibibazo, muhagarika ibyo bintu byanyu. Nyuma yo kubona rero video igiye hanze, Yampano yavuze ko iriya video ari AI mu rwego rwo kwikiranura
ku cyumweru yanditse asaba imbabazi. Muri iki gitondo muri uyu mugoroba hashize amasaha 17 yamanaje kuri platform yiwe ya Twitter n'ubundi arandika aravuga ati ngiye rwose yizanira umugore we aramubwira ati ababunze umunwa bawubunze n'ubundi ngenda kwikundira. Ubwo bita bimera nka wa mugabo n'umukobwa nta musore n'umukobwa bagize gutya bakavuga ati umukobwa akabwira umushuti akamubwira ati rero tiburasheri wanje bimeze gutya ndagamwe ati mureke tiburasi nkora iki timureke. Umukobwa ahita ajya kuri platform ziwe nawe ahita ashyiraho sheri warangije ahita apostinga aravuga ngo nta nyende yadutandukanye. None na ya mpano nibyo bintu ari gushaka kudukora. Ya mpano adutwitsemo video turayirebye murayirebye barayirebye barimo barayikora n'ubusesenguzi yebazana batano muri yombi bamaze kuyireba arangije ahita avuga ngo nta nkende yadutandukanya. Bese ubwo no kuvuga ngo ya mpano nyine ni izo gahunda ziriho. Ubwo abari kureba zira video ariko muzi neza ko anytime mushobora kwisanga mugiye gusobanura ibyo mwabonye. Nagira bamenyeshe ko mu makuru nyine ya weekend, iyi weekend ya rumuriro, iyi weekend tuvuyemo ya rumuriro mu makipe tujye mu makipe no mu bintu by'imikino. Noneho mu makipe ibintu byaho byari bicika ngo uburozi bwarakoze nayo amakuru tuba tugenda dukura mu bafana. Ibintu biba bigiye bikomeje kugorana. Ibintu mu kugorana rero ngo ikipe ya APR yafashe Rayon Sport ngikunkumuriraho ngo ubwenge bwayo bugarukira kuri Rayon Sport ngo ibitego yagiye husha mu makipe yose ngiraza ihuma umuzamu Pavere zira iramuhumirangira hagati n'undi watuvuyemo kandi twakwirukanye tujya gushaka tereka tugutsinde byoroshye n'ubundi kuva na mbere twari turi mu myitozo. Biravugwa ko rero APR iraba ngo yararose Rayon Sport nibyo bintu numvishe. Ariko Rayon Sport nanone nayo tukayishyira ku rutonde rw'amakipe ahereza abanyamakuru views kuko n'ubundi umunyamakuru uvuza APR nayo ntibimugwa amahoro. Niyo makuru tugenda dukura mu bamotari mu rwego rwo gushaka views. Rero kirazira kuvugira kuri APR. Mwese abanyamakuru mwese aba YouTubers aba TikTokers mujye mugenda mukora inkuru muri murera muve kuri APR nimba mushaka amahoro. N'ubutumwa abamotari baba bambwiye ati rero buriya kipe nuko tuyifara twebwe abafana ba APR ntabwo tuba twabere kuvuga ibintu bibera za ndani. Sasa rero mba nigendera hano ku Karubanda ajyana nimvira amakuru y'amotari. Ubwo rero muri weekend ikipe ya APR yaje gutsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego 3-0. Umukino wabaye ku itariki 8 hari saa 9 Rayon Sport ikubitirwa mu mahoro itaha mu mahoro. Nuko nyine birangira bityo ariko abafana birangira bavuze ati nta mutoza dufite n'ubundi birazwi ko Rayon Sport nta mutoza ifite. Nuko banga APR yatsinze ikipe idafite umutoza idafite n'abakinnyi muri make ya ikipe ya APR ngo yaba yarikinishije. Nibyo makuru naba narumvishe ngahubwo ngo kucyatsinze itego bike na makuru tugenda dukura mu bafana ba APR. Nabo baravuga ngo nta mutoza dufite ngo ni gutukina n'ikipe idafite umutoza idafite n'ubuyobozi ngo idafite n'abakinnyi ngo kayitsinda ibitego 3 gusa kandi ubizi ko ngo ibitego ngo bijya bigira aho ngaho ngo bikadufasha ngo bikatuzamura nabyo mu kwitwara neza. Ngo ubundi ngo bagakwiye ko barayikubise ibitego nka 45 byibura bigeze igice cya mbere cy'umukino. Nayo makuru abaturuka mu bakunzi b'amakipe yanyu. Ku munsi w'ejo rero tuvuye muri weekend ku munsi w'ejo kuwa mbere ku mugoroba hari kuba umukino wahuzaga Al Ahly n'ikipe ya AS Kigali. AS Kigali nayo yavuze iti yo mbimenya nkibera nk'ikipe y'amabuye yo muri stade ngo ubwiyo nkimenya nkibera nk'ikipe ya Bugesera nanjye ngo nkavuga ngo siniteguye kwakira Al Ahly. Ubwo nkibaza ngo kuki amakipe abashaka kugenda kwepa Al Ahly. Ubwo urwego rwa AS Kigali narwo barubonye. Icyo dutegereje no kureba se iyi Al Ahly ndetse n'indi kipe nibyazanye ubwo biritwara gute nyuma yuko itangiye umukino wayo wa mbere ikubita AS Kigali mu buryo budasanzwe. Abafana ba Al Ahly bafanyemo niyo mifanire ya mbere twabonye mu gihugu itangaje. Ubwo twaba tugiye kubona vibes mu mikino ariko n'ubundi bwa bujura bw'amakipe yandi tugaba twizera ko nabwo butazakora kuko nimwe b'abanyamahanga ibyo byo nisakirire go mube mu byumva gutyo. Na makuru tugenda dukesha abamotari. Sasa rero unkurikirana tuhurire kuri YouTube ibindi nakagaruka.
turebe neza